Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ako makuyag kita. Alhamdulillah. Yaring guru na mulia waktu ini. Masya Allah. Ya mga nakalando na to di pagbutor sinitaw Islam kaniya ini. Sumagawa alhamdulillah waktu ini ari siya. Misan pa ini aun sa ini schedule niya. Sumagawa na di sa manjari di siya makabahagi katutan yun insyaallah waktu ini ari siya. Na di na ako magbalukay. Itupal ko na kaniya in microphone. Matarang nakatutan yung katan. Mayroon na ito kayong daikan Syekh Jamal Munib wa yatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Maba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna rin hakatan magmaap in mga katautay manghuran biya mga aming pag-iyanon sambat sin sila biya lulubog lilitaw. Pagkahalay sa sumagawa in pagsukulan tani pa Allah subhanahu wa ta'ala ihari masikita ni Riha ini amuin makapagbay mata television Hamidaul Islam murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang taniyo atin sintagna sambil pa waktu ini sambil pa amin susungon yan natin na mga dua adlaw rakuman pagkita na sinbulan bangmaning katanyat to papagbarakatun kato taniyo sin Tuhan taniyo Rabbul Alamin amin hikadawhat taniyo sin kaampunan den ha Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah. Mga taymangot ko agam Islam maray baha in maksud sintiap-tiap hang katawring kato taniyo atat kala kita ni umalok biya mga biya ini television dumungog sinamin panghindo ataw akan nasihat ataw akan patumtum si mga kaguruhan taniyo ay doon nakaha television biya ini ataw akan ha mga seminar hauno-uno na sadya amin pag-iyanon in pag-seminar di kato taniyo bang habulan Ramadan agon nakaabot-abot matuko pahambok kauman seminar, mariko pahambok kauman seminar, mariko pahambok kauman lecture. Atin nga bihat to na dyan mga tayo manghut ko agam Islam. Maray baha bang taniw asuhon inggin hawabaran taniw. Unoy maksud may takita niyo dumungog sin nasihat. Unoy maksud may takita niyo amuin. Manaog din haway taniw. Limingkod, dumungog hangka jam, 2 jam, sambil pa 2 jam. Ha mga sila tagapanghati. Amin si panghindo sin agam Islam. Maray simple da injawab niya mga tayo manghut. Asupayain kita niyo makawatok pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupayain kita niyo makaingat sin aming panghindo sin agama Islam. Sukul bang aumbiya mga aming panghati kato taniyo. Diungog taniyo mga kaguruhan taniyo in panghati taniyo tuy iyaon. Amin gigimot-gimot taniyo wala tuy kimugdan. Jari niya pagdungog taniyo ha mga sila kaguruhan taga panghati in aming panghati gigimot-gimot taniyo gimwa timarang hadiungog taniyo ha mga sila kaguruhan wala to'y kimugdan ng panghati yaon ay doon nakaakida, nakida taniyo, atawakan in kakahinang taniyo, imuamalat taniyo, parsupatan taniyo, iba si pagkay taniyo manus ya, ahad yung taniyo ang mga sila kaguruan, wala to'y kimugdan, din na sa mabyan napahuntur taniyo, in amuin pag-ibadat taniyo, as parsawan sin aming pangdungog taniyo, mga tayo manghut ko agam Islam. Atin yan, kahupuan niya, kan nakita niyo haririha ini, indumungog, sibo da indumungog, ibang biyasin kamo, sa mag-research kami, supaya amin kapatukan na muturan unutudin amin panghindo sin agama Islam unutudin panghindo sin Quran iban unutudin panghindo sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya mga tay manghud di lang kahabulan Ramadan ini asal dapeg karunungan da sin kamatawran kato tani ataw kan tiap-tiap hang katawren kato tani di rungog nilara in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga bariman, Masya Allah, kita ani ba mga tay manghut ko agam Islam. Intiyawag di sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman. Makna niya, in ako, in sila ini, in kamu awin nagdurungog di hatiranan.
in kataan sin amin nagpupuasa, bangin pagpuasa nila karna da sin Allah subhanahu wa ta'ala, andok kailo, in kita ni mga tayo manghut ko agam Islam, nakasud pajumlahan, sin mga sila amin tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala bariman. Masya Allah, di ka kaukuyagan, bangkaw kiyagulalan sin Allah subhanahu wa ta'ala bariman, bangkaw tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala bariman, may takaw natawag bariman, ba't sabab ini ko nagpuasa, ini ko timunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ko iyan sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina aslamu, ang tawakan ya ayyuhal muslimun, sumagawa ya ayyuhalladhina amanu, o kamu mga bariman. Masya Allah, bihatin amuin, banget to amuin, in iman to, mapalihala taniw marayaw, amuin, doon kita niyo miyamanaw, hadan mabuntul, hapad duman, sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan hidayat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto mga tayo mangutkuha kami Islam, in amuin, panawagi kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo bariman, Masya Allah, Masya Allah, dakula, amuin kabantukan, atawakan kabansangan, dihil kato taniw sin Tuhan taniw Rabbul Alamin, hain kita niyo bariman. Dahil sa pabyat to, suwayin ini ma-preserve tanyo. Ba't sa bangkaw na hinang na bar-iman, amin qualified na kao, amin tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala bar-iman, hati niya, maluhay mo na pusoon, in amin bunga sin amin Ramadan, amin na yung pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dahil sa pabyat, suway tanyo patatapon. Suway tanyo patatapon, in amin manaw kita niyo, ahidayat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Manaw kita niyo hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, asun na sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in mga pagkala ini mga tayo mangud ko agam Islam bukong basta-basta. Bukong basta-basta amin biadinin kadawhat tanyo sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadinin ni kadawhat tanyo sin panghindo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Biadinin kapanaw tanyo haran mabuntol amin dum adlaw. Biya pangayot tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin sa kurang-kurang mabawa na mga tayo mangud ko agam Islam hangpuk tagpito. Hampo tagpito, makahampo tagpito, pangayoon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayati kami para mabuntol. May taba kita, maghajat amin, dumwa adum adlaw, pa Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Fatiha, amuin, liamod sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan in ayat yaw nyo na suratul Fatiha, amin bastaw tanyo dum adlaw, sa kahawa kita nyo timindog, umalok pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay sindaakan niya, di na sadya kalupahan tanyo, atawakan di maikato tanyo, in amin pangindua, halom sin pa suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayati kami para mabuntol. Dum adlaw, piya pangayot tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in amin parkalayat to, sumagawa, in maino-ino kita, matawag pa rin ang mga katutay manghuran tanyo, dum adlaw, nangangayo, sin amin makihidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala para mabuntol, sagwa mga tayo mangutkuha kami Islam, may kakitaan tanyo pa mga katutay manghuran tanyo, yot to simisima, agawakan niya malin, dahil ha amin dan mabuntol mga tayo mangutkuha kami Islam. Yat to suway tanyo amin, pangadjian marayaw, bang paamuhon, dum adlaw, piya pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, piya pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ikita nyo kahihidayatan na kataan, na sumagawa, may tayat tumatawag pa rin ang katutay manghuran tanyo, amin long ta, amin nalalawong, wala nakakaagad, wala miya magad hadan amin siratal mustaqim, amuin daan hiyantang kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab in kita nyo di hababaw sin dunya, beta sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, in manusya tiyudluan niya sin duadan, wahadaynahu najdain, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya wahadaynahu najdain, amuin hidayatan na mo sila, atawakan tiyudlo na mo kanila in duadan, dan palom sin surga, iwan dan palom sin amin narka. Tanto, aun din ang mga pakaradyaan, hikadawhat tanyo, sin amuin, dan harap palom sin narka, damikyan, aun din sa mga kakahinan. Aun in kakahinang isang, biyita kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya madawhat tanyo, atawakan na supaya in kita niyo manaw, amin agaron tanyo, amunain dan palom sin surga, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yato, bukon neto basta-basta mga tayo mangulko agam Islam, subay in manusya, aun hinangon niya, asupaya madawhat niya in amin pag-ianon dan siratal mustaqim. Dan amin hidayat, panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, guidance sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Muna-muna, ang pag-ianon haaga ma Islam, daw si mga sila ulama, ngiyanan nila, al-hidayatu al-amma. Al-hidayatu al-amma. Amin general guidance sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin general guidance din Allah subhanahu wa ta'ala, general guidance din Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya, aun amuin mahinang parsabawan, ika batok tanyo pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab in mga inisyangon katok tanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin,
Hinduan kita niyo bagbiya din yung pagpakay kaniya, ikadawhat ta niyo sin guidance at awakan sin panghindo, sin Tuhan ta niyo Rabbul Alamin. Haunong ayat kawakan ta niyo mga taymang ko agam Islam. Law sin mga sila makaingat. Biita sin Allah subhanahu wa ta'ala hasurataha. Hasurataha hatat kala in Nabi Allah Musa iban sin Harun alayhi assalam, iban sa Nabi Allah Harun imalot pa Firaun na mayta law sin Musa alayhi salatu wassalam, in ako rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, mari kayo mo mambanda ikay mo atin ni rasul din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Firaun kaniya in pangasubo sin Firaun matsawa ni Firaun nagdaraawa siya kuan, nagdaraawa siya Tuhan, nagdaraawa siya Tuhan. So pagkadimatungin mo sa kaniya iwan sin Harun, nagdaawa biyan long niya in kami rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, naraat kami mari kayo supaya ko patumtuman, supaya ko magbalik magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na nasuwing Firaun. Uni pangasubong Firaun, waman rabbukum wa ya Musa. Isyo talong na ya Musa, kamuruayan, aming piagyan mo Tuhan niyo yan. Mami atong mati. Isyo piagyanan niyo Tuhan yan. Aming piagyan niyo, aming nagparakan niyo, nagparakay mo in ikaw hinang rasul, sinaming Tuhan yan. Paman rabbukum wa ya Musa. Isyo tayo Tuhan mo yan, yaka mo duwayan, yakaw Musa iwan ni Harun. Isyo tayo pagyanan niyo Tuhan yan. In jawab, sin Musa alayhi salatu wassalam, habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Tuhan ni Rabbul Alamin, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. In Tuhan namo long sin Musa alayhi salatu wassalam, in Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan namo long sin Musa alayhi salatu wassalam, amuin nagdihil. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa. Amin nagdihil hakatan pia panjari niya sin amin kagugunahan. Amin panyap hagin hawabaran niya. Hagin hawabaran niya, biasin mata taniyo, biasin tainga taniyo, biasin ilong taniyo, sin lima taniyo, sin sikit taniyo, summa Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. Ampan niya hinduan atau akan hidayatan. Bang dia diin in pag-usa sin mga panyap ang gawta baran amin biyutang kato taniyo sin Tuhan taniyo Rabbul Alamin. Or else maino-ino ka mga taymang ko agama Islam, imanok-manok, aming biyutangan pikpik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bukong Tuhan tayo Rabbul Alamin naghindo ka niya, biya din yung pagpakay sin aming pikpik, di sa okay katan si manok-manok. Sa magbay pikilan, damik yan yung mga binatang in ista, mga tayo manghud ko agama Islam, in ista, amin lumangoy haragat, yaon ni namin pin niya, atawa kanin biya jambi-jambi hakid-kid niya biyayan, hibalon niya rin, isin naghindo ka niya. Isin nagindo kaniya, bang bukon Tuhan tan ni Rabbul Alamin. Dahil nasabab diyan, laong Ibnu Qayyim al-Zawziyah hama na singkaptangan niya, inkatani nilong niya, mag-isbat kato taniyo, amin dihil kato taniyo panyap, sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari hagin hawaparan taniyo, manunjuki, inaon Tuhan kawasa, Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya, dalil, sin kawujud, sin Tuhan tan ni Rabbul Alamin. First basis, atin niya panagnaan, in siyangon kato taniyo, sin Tuhan tan ni Rabbul Alamin, amin mga panyap ini, in lima taniyo, in siki taniyo, in amin mata taniyo, intay nga taniyo, hati niya tanda sin kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna mangdihil kato taniyo, amin panauhid patuhan taniyo Rabbul Alamin. Magpahati kato taniyo, makapahati kato taniyo, sin amin panauhid ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sa mabang mo aturon, in mata mo mga tayo mangud ko agam Islam, sibi-sibi, sumagawa kita min pangsyon niya, mangbiadiin. In pangsyon niya, intay nga taniyo, bang biadi, kita ning pangsyon niya. Wayroon san mano siya, misan ang katawring kato tani makapagdaawa. Siya in nagpapanjari sin mga amin panyap. Atawakan mga amin ang gawta barang tanyo, amin siyangon kato tanyo. Wayroon makapagdaawa misan ang kasir, misan ni siyo-siyo. Amuin, siya in nagpapanjari. Di nasawab yan daw sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Baqarah, parman si Tuhan tani Rabbul Alamin, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalakakum, walladhina min qablikum. Walladhina min qablikum. O kamu mga manusia, pagtag-ipon kamo patuhan amin nagpapanjari kanyo, iwan si mga sila nakauna rin kanyo. So, bir dumatong, paamin ama tanyo, amoy na po tanyo Adam, iban sin Hawa, mga tayo mahod ko agam Islam. Then haot yaon, sambil pahuling masa, sambil in kita nyo katan, amin patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pamuyo magbalik. Wayroong misan hang katawring kato tanyo makapagdaawa, kita niyo in nagpapanjari sin mata tanyo, kita niyo in nagpapanjari sin tainga tanyo, kita niyo in nagpapanjari sin dila tanyo, sumagawa in katan, magbalik kita ni magtuy. Ay tagkawasa, in tagpapanjarin sin inikatan, amin kawasa, in kawasan niya, wayroon jangkaan niya mga tayo manghud ko agam Islam. Hati niya, amuna in Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Then nasabab in challenge sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, hapalman niya, Kul in akadallahu sam'akum wa absarakum, paman ilahun gayrullahi ya'tikum bi. Pamungan kanina ya Muhammad, banghiig kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Tuhan niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatud niyo,
Iban sin amin pangdungog niyo, isyuha Tuhan duga in din Allah subhanahu wa ta'ala amin makaril kanyo sin iyan. Way roon. Sa kaulaw to, ito amin istifham inkari. Istifham inkari. Hati niya, way roon. Van imyanin Allah ta'ala bihat to paman ilahun gayrullahi ya'tikum bi. Siya patungod doan Tuhan duga in din Allah subhanahu wa ta'ala amin dimihil kanyo sin amin mga panyapyan. Ang kanyang tuwapian pusikum apalatob sirol. Bang muiatod biha ginhawa barantan niyo, mangdahi kato taniyo, amin hikakusog, sin pamaratsaya taniyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inbiya mga anggaw takbaran amin, piyakay amin, siyangon kato taniyo, sintuan taniyo Rabbul Alamin, piyakay taniyo haran, mabuntol mga tayo mangut ko agam Islam. Amoy amuin, panagnaan parsawan, hikawatok taniyo. Hikawatok taniyo pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan hikadawhat taniyo pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo, hambuk ayat. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang tausahulun in matata, iwan sin pikilanta. Long si Tuan Tanu Rabbul Alamin, parman niya, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, palyanzuril insanu ila ta'ami. Aturon ba sin manu siya in pagkaon niya? Ini bakas nagka-explain ko riha ini, sa balikan tani mga tayo mangut ko agam Islam. Palyanzuril insanu ila ta'ami. Suway ba aturon, sin manu siya, inaamin kakaon niya. May tayat to'y paatod kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayat to mga tayo mangut ko agam Islam. Bangko dayahan, in kakaon mo kaulang, atau kaulang, ulang, kakang, aming first class sa jagatan, bangkaw biya mga long term middle class biyayan, nabiya mga poyan-poyan, atau akan mga kutambak, ista biya mga ista bato, bangkaw biya mga miskin-miskin, in labay mo mga taming tamban-tamban, atau akan itlog-itlog sa diya, atau akan mga piyatay sa diyayan. Sumagawa in katan ito, din hatamban, paitlog, papiyatay, pakatan, aming pagkaon, biyutan na taas doon misahan mo, kikita mo doong adlaw, kikita mo doon adlaw mangkaw kumaon na lang sin Allah ta'ala atura in pagkaon mo bat sabab bang mo iatod marayo in pagkaon mo inyaon mangdahi kayo mo pahidayat amuin makapanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala bat sabab kaingatan mo amin haunahan mo alupan mo pagkaon wayroon doon amin pag-ianon wayroon din doon amin yad mo wayroon din doon amin lima mo amin naghinang sin pagkaon yung katan wat malingkan siyara Allah subhanahu wa ta'ala. So bang mo pa kayong intay nga taniyo, pa kayong taniyo matataniyo, intay nga taniyo, intay nga taniyo, impikilan taniyo, tanto yung katani ni, mangdahi kato taniyo pauno, paamuin, hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandalong sin Musa alayhi salatu wassalam, ha Fir'aun, biyayta sin aming Quran, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa, thumma hada. Ba't sabab, kabalikan ko biya salawat, sambat sin kamaasan taniyo, bang mo aturon, indila taniyo, amuin simud tanyo, inipon tanyo. Imagine naman ito ipon mo mga tayo mamud ko agam Islam. Biyarin yung pagsupa mo sin pagkaon. Amin dila ini, bangimutang mo na yung pagkaon palawon siya yung tumud. Tumud sin amuin pagkaon palawon. Masya Allah. Parkala sini-sini. Biya panjali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang way mo nini, di ka makakaon marayaw. Isu yung nagdila yung kataan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanat, tuwapian po si kum apalatob sirun. In challenge ka to tanyo si Tuan Tanyo Rabbul Alamin, atulong tanin ginawa barantan niyo. Atulong tanin ginawa barantan niyo. Wayroon makadawa ka to tanyo, ikaw yung nagpapanjari sin tenga mo. Ikaw yung nagpapanjari sin ilong mo. Ikaw yung nagpapanjari sin mata mo. Wayroon makatay mamutwa ka Islam. Inlimatan niyo. Wayroon makakuan. Wayroon makadawa siya nagpapanjari. Na, di hawaw sin dunya, dihilan kita niyo lima ya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lima taniyo, in siki taniyo, in mata taniyo, makajari taniyo usalon, haununo yung kawayan taniyo, in dila taniyo, makajari taniyo usalon, haununo kawayan taniyo, so dihilan kita niyo kuan, amin mukhayyar kita niyo, mukhayyar kita niyo, tinaong pagpi, makajariin amuin, in lima ko, usalon ko biya ini, makajari usalon ko biya ini, sumakawa, tumtumon taniyo mga timang ko agam Islam, in anggaw takbaran, dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang diha dunya kapagbayaan taniyo, haadlaw mahulirik na kapagbayaan taniyo mga tayo mangkutwa ang Islam. But sabab amo na ini mamisara kato taniyo, sambil imbayta sin Tuan Tanyo Rabbul Alamin, halong sin aming Quran, aming mga tao mga kafir, imyan na hanggaw takbaran nila. Uy, may takaw yan, sumaksi against ko. May takal sumaksi against ko. Unin ibasta sin amin anggaw takbaran, iman sin kata namin siyusumba. Bukod Allah subhanahu wa ta'ala, imbato na ka, ataw akan barhala na ka, na imyan din mga barhala, imyan din mga bato, imyan din anggaw takbaran ta amin, iusal ta amin habukon tiranan marayaw, amin biyayan, atin niya, imyan nalalong niya, antakan Allahul ladhi antaka kulla shay. Kaya bisara kami sin Allah ta'ala, amin Tuhan, kawa sa magpabisara hakatan. Sabi niya, bang mo kapagbayaan di hapabaw sin dunya nang gaw tabaran mo, hadlo mahuliway na mga tayo mamud ko agam Islam. Di na, wayron na to. Hiig na kayo mo yung pagbaya at mga tayo mamud. So di hapabaw sin dunya, siyangon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga faculty of knowledge, long sin English, faculty of knowledge, faculty of
amin biya mga panyap taniyo biyang facilities biyutang kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga anggaw tabaran taniyo, subay taniyo ini mahinang parsababan hikabatok pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang ito parsababan hikabatok sin Allah sin Allah pakabuhi atawakan pakatunggal papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab imatatan yung bang taning usaw ni pangita si mga kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala juko mga tay manghudkuha kami Islam mahinang parsababan amin hidayat katok taning sintuan taning Rabbul Alamin. Ang kanat tungyanan si mga sila ulama al-hidayatu al-amma. Ba't sabab mayta, ba't sabab siwo da ko bukon Muslim bangkaw imatod pag ginawabaran mo bangkaw imatod pa amin palangit ha imatod palangit timali marayaw iusan mo yung pikilan mo timali kau marayaw manunjoki, amuin, tumalik na sa atawakan, suminop na sa pikilan mo, atawakan, amuin, matali mo na sadya, ay ikaw tuwi. Aun tuwi tagkahinangan kaniya ini. Di man jariin ini bang mayroon tagkahinangan kaniya. Di makajari maaunin limpa bang mayroon naglimpa, taglimpa ikan niya, mga tayo mamutkuha kami Islam. So, amuyat tuwi na amuin, subay dungdungan sing kita niyo. In siyangon katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang parsawawan, hikawatok tanyo, hikadawhat tanyo sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bang mo di usalon in mata mo, di mo usalon in tainga mo, di mo usalon in dila mo, di mo usalon in siki mo, di mo usalon in tainga mo, apakaradyaan amin jari kay mo sin Allah ta'ala, atawakan amin biyutang kay mo sin Allah ta'ala, amin purpose, hauno mo siya pa kayon, mga tayo mamutkuha kami Islam, doon na kausimima, den hauno, den hasiratan mustaqim. Doon na kausimima din na siratal mustaqim. Ang kanay mga sila bukong nag-agama sin agama Islam, may ta sila wala miyamagad na panghindo sin agama Islam, but sabab impangatayan nila, in mata nila, aming tiyatahunan na, di na sila makaingat, tumali sin kabasaran, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yung sumumba na sila parugaing, ha? Amin, way kawasa, way rono bang uno, amo natin sumbahon nila. So mga tay manghud, amin ni inhitayat, amin subay dungdungan taniyo marayaw. Sabab ini marata niyo pa adlaw mahuli, marata niyo pa kamatay taniyo, ha? In kamatay taniyo mga tay manghud ko agam Islam isud ko sa diaon nawasak ko sa lingkat-lingkat kaptangan ha adlaw ini. Sa lingkat-lingkat kaptangan ha adlaw ni nawasak ko kaul sin man sila ulama, long niya bihayan, daw niya bihan pastakim. Pastaka long niya bihan naming kaptangan nito, pastakim ilayan tajirukal al-mautu layyan pastakim fa innal istiqama lan yantadiraka fa innal istiqama lan yantadiraka pastakim fa innal mauta fa innal mauta pastakim fa innal mauta lan yantadira istiqamaka fa innal mauta lan yantadira istiqamaka. Solong niya pagpamuntol kau ba't sabab in kamatay di niya tagaran ni namin muntol kau. Di niya tagaranin namin muntol kau. So, long niya, pastakim. Ubus ito ang pasiugpatan, pastakim kablal maut. Pastakim kablal maut. Suway kau amin magpamuntol na, hadi pa kau amin datungan sin kamatay, mga tay mamutkuha kami Islam. Masya Allah, ilingkat sin amin kaptangan. So, ini balikan ko kasbiya salawat, sambat si mga sila makaingat, ini parkala mangdahi kato tayo ni pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amet yung pagyanon al-hidayatu al-amma long si mga sila makaingat. Hikarwa, jinisan sin hidayat. Amo na long niya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Amo na long niya in hidayat amin panglilay. Manglilay kay mo hauno in dapat hauno in mapatut agaran taniyo. Hauno kita niyo subay magad hadan mag amin dan kakahinang suway amin hinanguntan niyo. Amet tin role sin mga sila kaguruhan, role sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamayta unuin suway hinangun sin manusia asupaya in siya makaagad hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo natin pagyanon al-hidayatul irsad wal bayan at ina pagpatarang iban pag-amuin pag-ambit kato taniyo amin ini in suway hinangun mo. Dahil nasabab yan bang kitaon in amin ha Quran bang mo basaw ni namin ha Quran bang amin basaw na in amin kamatauran ayat halom sin Quran masabot in surga masabot in narka bang masabot na in surga in nakauna pa asal atawakan doon na sabuton muna in parsababan hika sud palom sin surga atawakan sabuton na amo ning surga ampay sabuton in mga kakahinang hikasud na palom sin surga damikyan in narka bang sabuton na in narka before masabot in narka
aw netto sabuton na in mga kakahinang parsawawan ikasud ta palom sin narka atawakan sabuton in narka pagpuas din nunhayan sabuton na sa mga kakahinang amin parsawawan ikasud ta palom sin narka wal iyadu billah. So bangwet to aturon in katan so pama biyawita sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun naba uning parman sintuan tanyo rabbul alamin ang suratun naba inna jahannama kanat mirsada litagina maaba labithina fiha ahkaba la yadukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa gasaka jazaa'u wifaka innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba siyamput sin Allah subhanahu wa ta'ala isyum makasud palom si amin innarka iwan sin siksa amin pangsan halom sin narka hindi na kau amuin makaguha halom sin narka sa lama-lama ang pabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga kakahinang unuin mga kakahinang ikasud sin manusia harap palom sin apinarka jahannam wal iyadu billah. So kung weto kakitaan niya to mawas sa inya to kaingatan mo na unuin dan amin agaron mo unuin dan amin aniban mo pag amot pa rin sa pasurga long sin Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwa wala kiddaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba siyampot sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kuhan in mga uno in mga amuin biya mga insulga iban sin nikmat niya ubos ang pahisyon manusia amin makasud palom sin surga. So tiya ini mabanding taniyo mga tay manghud ko agam Islam mabanding taniyo bangkaw huminang sin ini sin pagputing sin pagsyirik sin paggandariba sin pagkupor sin pagkamunafik indan iagaran mo harap palom sin apinarka jahannam bangkaw in amuin kakahinang iagad mo amuin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan pag-agad da sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsumad jayban sin pagkahimo pag-adda ta pagkahimo pagbasa sin aming Quran paghinang marayaw sa kaula-ula bangyaon hinang mo iniagaran mo sabdan harap kaw palawm sin sin surga insyaallah subhanahu wa ta'ala nangya to katan enroll sin mga sila magkaingat in Rasul sallallahu alaihi wasallam mamayta kato tanyo amoy ni indan amoy nin hinangon mo bangbiyainin hinangon mo harap ko palong sin apinarka jahannam wal iyadu billah bangbiyainin hinangon mo harap ko palong sin surga masyaallah piatar rang inkatan mga tay manghud ko agam Islam piatar rang inkatan. So bangyat to iya garad tanyo amo natin piag iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab na mahamulya innaka la tahdi ila siratin mustaqim bunnar to dia Muhammad in ikaw makahidayat para mabuntol imana niya makahidayat para mabuntol amin makatudlo manglilayi sin amuin dan hikadawhat sin amuin surga hikadawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amet tin hikarua jinisan sin amin hidayat mga tay manghud ko agam Islam inikatu jinisan sin hidayat amo nalong niya hidayatut taufiq atin amin taufikan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala na inikatu hidayat di mo ray sa madawhat inikatu hidayat bang muri hinangon uno amin hikarua yaong mga tay manghud ko agam Islam mahinang parsawawan ka amuin kaanong haraan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hidayatut taufiq bang mo hinangin ini hati niya hinang mo iniagad mo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iniagad mo in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran unoy ni papahinan kay mo unoy ni papaanib kay mo bang meto iagad amunat tuy mahinang parsamaban hikasinop sin iman hati sin hidayatut taufiq dia ini amin suminop in iman palong sin pangatayan tanyo na ini wayroon makagaos sin amin magpasinop sin iman palong sin pangatayan buat malingkan tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala amo na in parman sin tuan tanyo rabbul alamin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amin ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnar to dia Muhammad in ikaw makahidayat isu sin kabayaan mo buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala manghidayat isu sin kabayaan niya makna niya amuin magpasinop sin iman palong sin pangatayan kita anin Abu Talib amin amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuyo in panghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-convince ha amaon niya hi Abu Talib amin sumud pa agam Islam sambil amin sung na mapatay in amaon niya hi Abu Talib ha amin hakwan nabihan amin law taha pirasel maut nabihan hakantil sin kamatay halaw sin naja na katun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagbugto in Rasul sallallahu alaihi wasallam matukan niya sambil iyan niya in amaon niya law niya ya ammi qul la ilaha illallah
Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bika indallah yaumal qiyamah. Uhajju laka bika indallah yaumal qiyamah. Qul ya ammi kalimatan la ilaha qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah uhajju laka bika indallah yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haamon ni Abu Talib sumna amin mapatay ya Abu Talib law niya bihayan ya ammi bi amaun iyan kulong niya la ilaha illallah bangko makakabtang na sin la ilaha illallah usalun kulong niya inaming kaptangan mo la ilaha illallah ipanglugat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Makna niya kung sa ito'y panglugat daw niya maglugat sa amoy mahinang parsamaman hikahaon niya din sin amaon niya haamaon niya din halong sin apinar ka jahannam. Umuspan imiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam imbiyat to sumud na sa bin Abu Jahal. Gumanti na sa bin Abu Jahal alayhi la'na. Gumanti na sa bin Abu Jahal. Law sin Abu Jahal kaniya ya Abdul Muttalib ay ya Abu Talib atargabu an dini Abdul Muttalib pangyakato atatruku dina abika wa ajdadika atatruku dina abika wa ajdadika. Unulong niya, hibin mo amin inaga masin Tuhan mo sinamuin inaga masin amuin ama mo ibasin ka mo amin kaapu-apuan mo ibasin kaapu-apuan mo. Masya Allah mga tayo mga agama Islam. Magsumod na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sasatun na sabi siya sin Abu Jahal sambil imian in Abu Talib long niya bihan la ana ala dini Abdul Muttalib in akulong niya haagamahi Abdul Muttalib. Nagkasusahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam gimwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam din halong simbilik sarta iwan simpagian niya la astagfiran na laka malam unhian ka daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imian siya pangayuan tarakaw long niya tanto pangayuan tarakaw kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasalugay di ako panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hatulong si mga ulama timurunin ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Benar to di mo kahidayatan ni siyang kabayaan mo buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala siya na imang hidayat siyang kabayaan niya na inyat to aming pagpasinop sin iman diyat tumadawhat tanyo bang tanyo ri mahinang inikadwa hidayat amin hidayatul irsyadi wal bayan at ini amin magad kaw unim biyata sin Quran amin mapatot hinangon mo agaran mo in biyata yaon atin niya amuin harap kaw palawm sin surga amin mangdawhat sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mangisabin iagad mo amuin panghindo amin biyata sin alawm sin Quran atawa kang banda sin amin Quran bang kaw himinang sin biya ini harap kaw sin apinar palawm sin apinar ka jahannam idi suminop in iman. So aun the connection niya amin interconnected na mga tayo ko agama Islam atin niya in amin hidayatul irsyad wal bayan di mo madawhat in hidayatul tawfiq bangkaw wala umuhinang in hidayatul irsyad wal bayan amin hati niya uno in tudlo kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in biyeta kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Quran amin agarunta bangwet to na agad dito hato suminop in iman palom sin pangatayan tanyo amin siyara Allah subhanahu wa ta'ala in kawasa amin magpasinop sin iman mga tayo ko agama Islam amet to in subay dungdungan sin tiap-tiapan katawring kato tanyo ang kanalong ko habulan Ramadan pilay niyatenan tanyo seminal imaksud tanyo amin makawatok pahidayat amin intiranan ikawatok pahidayat amin masabot tanyo rahagan-agana bukon sa dihat to in hidayat amin subay daw aton tanyo mga tayo ko agama Islam yat to amin hidayat pag iyanon di hababaw sin dunya awong pahidayat hadlaw mahuli amin ang siratal mustaqim amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha wa inundayin kanyo ba't malingkan lumaway sadya rin doon atin ay siratal mustaqim lang si mga sila ulama inhawawa niya narka na depende hakakahinang tayo di hababaw sin dunya depende hakakahinang tayo hababaw di sin dunya biadinin amin luag sin kuan yaon luag sin uno bayaon sinamin taytayan kayo pagyan mo kato taytayan luag sin taytayan amin taytayan tayo mga tayo mamut ko agama Islam namang ibadat mo riya ko sin dunya tema sin Allah ta'ala miyagad kaw asun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habayta sin aming Quran intay tayan amin labayan mo masya Allah bialag guunin pangatod mo bialag guuno us in sapat mo manaw long si mga sila ulama biya ka uming kilat yaon in kuan mo yot to na ko magtuyakuan yot to na ko magtihalawang surga makasud palom sin surga naon sab den kato tanyo in amuin paglaway ni hatay tayan yaon biya sa aming dagan matto aun din kato tanyo lumabay siya taytayan yaon biya siya sinamuin kuhan ano ba yan amin manaw ramat tubihayan aun din kato tanyo nagkukuhan ano ba yan nangungura-kura namin nangangamang iminjali aun din kato tanyo yung pangatod niya sinamuin kuhan sinamin taytayan siratal mustaqim biya damin manipis pa akong din na buhok mga tayo magod ko agam Islam manipis pa akong din na buhok
Depende to kakahinan tanyo di hababaw sin dunya. Biya din ning pag-agad tanyo hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ning pagpasakop tanyo hidayat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Amet tinamin kuad niya, amet tinamin hantang niya. Ang pabiya da sin agi, wayron dapat, wayron to din kato tanyo bangdi lumabay rin dunhayan. Lumabay in katabat sa bimbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Wayron din kanyo isiyusyo, ami manusia, buat balayin kan lumabay sa jarin dunhayan. Allahu Akbar. Kaya nga kami mga manusia adlaw yan, pagkuanon sayan sila, pag amin pagduklatan sing kayo, then ha amin hamama at mga tayo mangungkuha ka Islam, waliyadu billah, na sumagawa, bangkaw, kaya sakupan sin hidayat, bangkaw halom sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya, in ikaw, di ikaw malawong, in ikaw, madawhak mo yung karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So diha ini, long sin mga sila ulama, biya diin, in hikadawhat ta. Amet tinlilayan sin mga hidayat, biyata sin mga sila ulama. Amin. Kahidayatan in pangatayan ta, kahidayatan in ang gauta baranta, kahidayatan in amuin in pamahanta, matto papanghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna lang si mga sila ulama, subay mo kahatihan, biya din in pagtuhan mo. Biya din in pagtuhan mo. Ba't sa babangin, di taniyo kahatihan, biya din in pagtuhan taniyo, na amo na makasirik na kita niyo. Sumumba na kita niyo parugaing, laggoon taniyo na indugaing. Ha? Laggoon taniyo na indugaing. Ba't sabab, wala mo kahatihan marayaw, isin Allah subhanahu wa ta'ala. Isin ko ano, na yung katanin ni, kung haunutan yung kaingatan, ingkatan nini, supaya kau makapagtag-ipon marayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingatun min sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, isyun Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? So kawaon mo din ang Quran, iban din hadis, injunjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang mo ito kihatihan, muntol in pag-ibadat tanyo, muntol in akidat tanyo mga taymangod ko agam Islam. Hikaru along si mga sila ulama, al-imanu bi, amin pamaratsaya tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamaratsaya tanyo, ba't sa bangkaw, misan na isab kihagad mo, misan nakaingatan mo, bang wala na kihagad mo, useless na ito, mga taymangod ko agam Islam. Ang kadalong Hasan al-Basri, hakabtangan niya, laysal imanu bitamanni, walakin ma waqura fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukol lang niya in pag-iyanon iman amin angan-angan. Sumagawa in pag-iyanon iman, uno in amuin, pasok halong sing pangatayan mo, bunnalon sing kakahinan mo. Amet to'y mahinang iman sa bunnal, mga taymangod ko agam Islam. So diha ini, kabalikan ko, magbalik kita sinamin panagdaan pangukabi sinamin bisara ko, aming iman, Wallahu Akbar. In kita niyo amin nagpupuasa. Tiyawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bar iman mga taymangod ko alam Islam. Mamarahi, suwaytan niyo palihalaon marayaw. Sa hambok din ang mga hikadawhat taniyo, hikawatok taniyo paamuin. Hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pamaratsaya taniyo. Iwan sin pagmabuha taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaupat lang sin mga sila ulama, al-itisamu billah. Amuin, manggayunggong kauturan. Manggayunggong tauturan, haamuin, aming panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunna sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't sabab tumtumon tani mga taymangod ko agam Islam, in syaitan, yari imaabang katok taniyo. Yari imaabang katok taniyo. In syaitan, ang sasaton niya amuin mga nag-ibadat. Di siya matto pa mga kuan, di siya matto pa mga aming pag-iinuman ala, di siya matto pa mga pagsisinahan. Sabab lang sin syaitan, Pabima agwaytani, laakudan na lahum siratakal mustaqim. Laakudan na lahum siratakal mustaqim. Laong sin syaitan, ha Allah subhanahu wa ta'ala, hapagsababan lang niya na laong na ako, na in mga ipon mo, doon ko lingkuran in mga ipon mo, haran mo mabuntol. Haran mo mabuntol. Ang kan na maghajat kita, amin doong adlaw, makahampot ang pito sa kurang-kurang, mangayo kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, hidayati kami para mabuntol. Ba't sabab yanin syaitan, imaabang katok tanong mga taymangod ko agam Islam. Kung kita niyo makalapas din diha inikatan, mag-agad, hasunna, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magad, hapadduman, hahidayat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ametin garanti, insya Allah subhanahu wa ta'ala, di habaw sin dunya, ba't sabab, bangkaw amin miyagad, hapadduman, makna niya, inkabuhi mo, aun kwan niya, aun aturan niya, bukon inkabuhi mo amin topsy-turvy, ba't sabab, aun guidance mo, aun aturan sin amin kabuhi mo, in aturan sin kabuhi mo, amunin aturan sin Quran, aturan sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkaw miyagad na rin dun hayan, tanto na sadya, wayron na kalaungan mo, amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, ma in tamassaktum bihi, falan tadillu ba'di abada. Binun ko kanyulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dua perkala, bangka mo gimayunggong, gimayunggong hadwa perkala yan, lampalan tadillo ba'di abada, di na kamo malong sa lama-lama, kitabullahi wa sunnati, amo na yung Quran, iban sin sunna, sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan, mga taymangod na mga agama Islam, bangmaning kakahinan taniyo, papagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin duad daw rakuman nakapinini,
in amuin bang ibarat sa sakatan bang kita niyo mag-drive mga tay mangut ko agam Islam bagian kung nakita niyo amuin mamarking bihayan parehong tanong sudsayan magbacking kaw magpabuntol ka parehong mo to sabab di ka mabay sumagi bihat tura dua adlaw ra kuman bang sopama aun din ang mga katote manghurantan niyo biya mga impagpuasa nila aun biya mga sala-sala nila andok kailo ayaw tanyo na pala yung indwa adlaw ni puspusun tanyo indayaw niya kalo-kalo mahinang parsawaban insyaallah subhanahu wa ta'ala ikaampon kato tanyo sintuan tanyo rabbul alamin in pagpuasa tanyo habulan Ramadan kalo-kalo insyaallah subhanahu wa ta'ala aparsawaban sinaming pagpuasa tanyo madawhat tanyo mapusok tanyo in bunga niya sa lagbo-lagbo amo na in pagnabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan Mangman papagbarakaton kato taniyo sintuan tanyo rabbul alamin in kakahinang taniyo hidayat at kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hidayatut taufiq sin hidayatul irsyad wal bayan iman sin hidayatut taufiq amin sumino in iman palong sin pangatayan sin tiap-tiap ang katawring kato taniyo tubtub dito na sadya mangman kabalikan ko biya salawat insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayoin kami kamaapan kaniyo masok na haylaya insyaallah subhanahu wa ta'ala bangaon kasaan ko kaniyo ando mangayo ko kamaapan damikyan ingkam mo siwo da kiingatan ko wadi ko kiingatan ingkasaan niyo kako magmaap mi apa kita niyo mangmaning kita niyo maapon desab sin Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan ya Syekhana. Magsukul si namin pagpatumtong ato tanong-tatan insyaallah subhanahu wa ta'ala aw sa tuwing kuwan niya mawak pa yung waktu mawak sa tuwing waktu kuwan pa wala ko na kuwan kain insyaallah subhanahu wa ta'ala ito na in pangadjian longta karihil sin guru na to kuliah tungod papagkala amin hidayat mga dayaw to din biya mga kalilay niya ito sin aun hidayat amoy in tartan tutuod dahil Allah subhanahu wa ta'ala sa kwada mo 6 o'clock dato hindi ka to 6:10 pwede dito ka mo ako 6 insyaallah nakuha na ko dito manjari in yadto longta tartan to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan in mga kaguruhan sing kita amoy in longta mag-guide ang mga tao mamayta sin ini mapatot nila urulon dahil haamoy in siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamin napatarang sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam so amurad to ini kato isap wa ma alayna illa al-balagh in kato wayron do kain ding sinamin magpasampay uno imbiyayta sin ini Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan amuin piya sampay simpamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayra isabi kapasampay niya amin daing tuod kaniya sababing siya na la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha damikyan inadto banghibutang mo pa mga kaguruhan bihadto ra isab di kami ni makapasampay sinday hapikilan na mo sabab bang day hapikilan na mo matawd sa mahaba pikilan din kamo ini matawd sa sumagawa ang doon na hadyan magbidda kita niyo ha parkala amin aun puunan din ha Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amin wala na angkan na tungod paparkala pag-agama di sa ini manjari amin utup-utupon sadya di wayron nito ini taymaon biya mga deng hapikilan sinsiyo rin ka den kamo ini taw rin ka tutan yung nagkatantan magawa tungod paparkala pag-agama subay to aun puunan niya bihat na insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pagpatumtum yan to amoy in sa lingkat-lingkat longta ini amoy pangadjian sing kita niyo sarta amoy natugila kato marayaw in mapatot na to amoy in batukon atungod sin parkala sin ini pag-agama naman jaribiya na sinagi longta pila adlaw rakuman mati kuha dahil adlaw ini Jumaat konsum Sabtu Ahad dua pag ini maabot longtain kuhan maabotin Ahadin to pag mahapon na makita na kita simbolan makita na kita ng simbolan biha na amot kinhaturan sara so pa makakitaan hawak tuwet na insyaallah doon kita kawan tagwalo. Kawan tagwalo. Pizza kawan tagwalo bagyanon.
Adlaw isnin. Adlaw isnin. Narong sa pangalawng ta di kakitaan sa maray akong kakitaan. Oo. Bistahan ko sin kuan. Bihat rin sa Ringkago. Bihat rin sa Ringkago. Ako na kung kakitaan siya. Bihat rin sa Ringkago. Pagkala bihan. Ako na kung kakitaan. Sa pagmita, inamin biya sa hali, biya early siya rin kuan. Ini long simbaha sa Anggalis, for the sake of discussion, biya probability. Amo na. Long sin Anggalis, improbability niya, amo in makusog kakitaan. Amo lang kuman, hindi ka to sa Philippine, in Maukita, geografiyan, biya eri makita hakuan. Amo na. Ang kit ang kandang biya mahunit kakitaan. Sa naaso mo na mo akuan, at one jack, ito nakuan mo, naaso mo na mo pag-asa, hapit siya kauhaan tagpito, itsa kauhaan tagpito, bang diya sambuangan, tumugom, sumadlop yung matasuga, 6 mga bihayan. Biya 6'11. 6'11. Biya 6'11. Imbiyeta dito hat. Hindi 6'13 bang di? 6'13. Amin ni Nazan. Biya ang kita ako dito to biya 6'11. 6'11. Amin sumadlop yung matasuga, manjari in new moon 6'21. 6'20. Maana niya makat amin muna in kwan. Muna in suga sumadlop. Nabiya totoo. Biya totoo. Atin niya sa wallet to. Sa wallet to. Naong possibility. Naong possibility to. Amo ra kuman, biya na sinagi ko in Maukip sin amo in kemutangan sin Philippine, yari siya biya nangingit-kit. Di in suga, di tanto kakuanan. Di tanto kakuanan. Na possibility, dakulay possibility ha mga Malaysia, mga Indonesia kakitaan. Biya tingkuan sin aming pag-asa biya kiwan na mo yan. Nampang kamatla kitaiwan sila. Yang kamatla kitaiwan sila. Amin naninilaw ta mga kataw tayo manguran, may Islam tungod paparkal amin pagkita simbulan may talong taing kita iniwat tumakat to na Malaysia, Indonesia sa babing kita ang kamatla biya na sinakit. At inya India mga kiabutangan sinula Taiwan sin sila yaon bang biya kuanon hawak to na nagkukugdan bihan akon. Mang maripaula Arab dihan Afrika hati ko na kuan ini Maghrib kuan Morocco at ini hang kakuan kita sa mga sila yan to na ini nilang ta murah-murahan kung sa pa magkakitaan insyaallah iwan bihaon da hati ko nagdungan-dungan amin dahing katiluakan sinhula tayo ni Pilipinas sambil madto pa ini Batanes yan to nakakadtod bihan katantan sarta katong tumang pamimiting na to dito LM Hotel ito at niya awon representation sin tiap-tiap kuan lokal dito bihan katan dahing untat to ini Cebu ano yan untat in kuan ito amin na Cebu kita niyo namin nagrepresent lang ta si tiap-tiap pula awon kuan untat din meeting ito kaya lupahan ko kami pagkuhan ba pasal ini bulan? Di kita kuhan sa buwangan. Di sa buwangan. Dito kuhan LM. Naman na LM Hotel. Yari hatituan. Yari hatituan. Amo na to. Amo yan to. Na long ta dahil pag matuyo si mga kaulamaan na to, amin na supaya sa diya makapagkakadakat na nabunal hawak to ini. Masya Allah. So may taang kan nabunal, way nakakita ang sulag dahil ini mga lokal inikatan. So way hadya possibility bukon suway pajukukunin itungan. Yes, exactly. Yung problema nato kasusuon nung sa pama aw makakita biya. Aw di sabdi makakita. Maon sa problema. Ini perkara ini kuan naman di kita makatanto. Ang kana suwera tuod bihan makadaaturan sara din Allah Subhanahu wa taala bihan magpajukup sinitungan mong sa pama rin kakitaan. Na may isang kakitaan na suwere sa long tamakuasa na magtuyo atawa mamuka na magtuyo. Amo sa tutuan jak nasabot mo amin na magpajukup sin amin itungan atau buhan long ka. But sabab mataod pa rin di ka to ini na amin i-apply namin pagtakwim. I-apply yung pagtakwim. Na ako kundi sabi pagkuan ko long tahapang hatin niyo sabihin nila bihin na mga tayo mo agam Islam. Bang sopama ingkiaputan niyo amo in takwim hatin niya amin panghati niyo sadya panghati niyo sadya kung nagto amin mga di kami magkahagan si panghati niyo di kami magkahagan dakula in ilmu takwim sumagawa ako lang Ramadan iyan kita sindasol suway magkita bulan suway mo butanan in takwim na bang sopama in ikaw nang gayonggong hamin pag yanon amin takwim gayan di na kaw magkuan automatic amo in mamuka na ka magtuy sin adlaw ahad na ka at sabab kay ingatan ko
Aon pa nakauna, Oh, mga adlaw. muna. Amin long niya, ang pagtagna mo, kita niyo na ba long ta? Amin long niya, somos surafa. Amin long ta si mga sila, amin biya mga dato bihayan, biya mga nagdarapag katao dakula, na muna sila rin na aming kuan. Muna sila rin na mga kamatauran. At sa long niya na lain-lainin kami. Lain-lainin kami. At nakakabidda sila. Nakakabidda sila. So diha ini, mga tayo mangod na mo aga ba Islam, maabot pa adlaw mahuli, bangsaw pa main amuin, panghati ni wala kimugdan, in pangasuburiha ini, isyu bahain sandigan niyo. Isyu bahain amuin taksilon niyo. Bang kamu miyagad, kanda Ustad Jakaria, long takako na biya, namin niyagaran namin in hadis, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamunta adlaw mahuli, ang pawala kimugdan, na ya Allah, wala kimugdan yung pagpuasa na mo, miyakan kami kaguruhan. Nain kami sa makaiyan kami, na ya Allah, miyakan kami harasul mo. Harasul mo. So, aun-aun kasandigan taniyo, na pagkay namin iyagat taniyo yung panghati taniyo, wayro namin tindukanan niya, den ha Quran, atau akan den hadis, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, na tanto sa jamalulu kita ni adlaw mahuli. Yato yung mga amoy maniyo patumtum ang mga kataw-tay manghurad. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biasin bisara sin Sheikh na to ito. Damit yan lang ta hari ko pahika so ini ko ana so pare karupahan gana yon on question and answer lang ta. Biya na sin schedule hatiap-tiap maabutin malam Sabto. Iwan sin malam Ahad insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bihaya ang lang ta puas sin tarawih karena yari pagkita bulan Ramadan sumagawa bang siya mapuas sin bulan Ramadan na atin niya hibayta na mo da bang kuunoy namin waktu niya to insyaallah. Na yan da inamoy in numbers in lang ka sin kami amin bang aun doon mabaya biya mga subuhian humati sin parkala. Nabiya mga hika matalos ko inyad tulong ta atin niya in tungod pa parkala amin pag puasa ini bukon kita in naghinang sinaturan. Yes. Exactly. Allahu Ta'ala in naghinang sinaturan. Kaya nasinagising kami. Ingkatan ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala in nagbaktul singkatan tanaturan nito. Sarta siya in nagbaita sinamin pagtugila sin waktu ko numaon tumag na in pag-ibadat nito. Ibutang ta tungod si barkala long ta Ramadan na ang mga sila magtatakwim inya tukatan, wairong makayan bukod Ramadan. Yes. Ramadan. Sa amurakuman, amin waktu manjari na sumud pa pag-ibadat. Yes, amo na. Amwad to. Manjari na sumud pa pag-ibadat. Na inamin waktu niya to, suway tumarang, bang di kakitaan, padyukupo ni Nikuman. Diyan. Tinaturan. Amot tinaturan, no? Paduman diyan. Nabang kaumyo na rin din tutuan, nakasod kau pa amin hinang wala pa miya mabuting waktu. Biada sin maghahaji ikasuy-suita maghaji madto na aun saon way pa miya mabuting namin long ta pag-upo amin walo kasubangan na magupo na yato na sila wihan yato na harap na paarap pa madto yan pag uwi din dito masyaallah manuy-suy na way ron long niya bang naghaji daw sin taon ini way makaliwreng kano sin amin paghaji sa mabuhay pa tao na long niya long may tayo sir. Na, dito kami long na nabuko. Kami ralong niya. Maramihan niya. Na lang, kung nagtaw. Oo. Natalya niyo kuno lang. Kung kamu miyarisin mo kung bulan haji, kamu to. Wairon to di baniban niyo. Liha. Long may tayo sa dito. Napupun patuan waktu niya. Hati niya, imana niya bang imaksud, niat mo ba't magukup ka rin dito. Hinangon mo na yung aturan katanta, niutang mo na magninduaan na ka rito, magkataan na magkadinis. Useless din yun ang manto ka. Exactly. Di tayo maun kataan sa buko na waktu niya. Nabi ada sin mga sambahayang singkita. Kamu. May tindog mo in sambahayang mantubihan, ini Jumat. So pa, Jumat na. Sa mga lisag siyang simayna. Pikil mo kuno. Naway pa waktu niya. Amo na. Misan da yan yun nin rukun, yun nin wajib, insun nakatantan, piyatarang mo na, yun nin pagot makatan, jukop in rukun niya. May ra, di na tayo maun. Di tayo maun. Di na tayo maun. Sabab may tabo ko na waktu niya. Yes. Nabiha. Na, inya ito long ta, mga waktu luhol. Yung waktu luhol yaon na amuin long ta, ingkwan sin suga, iban sin suga, suway biya ini, manjari, mangibutang tapajaman long tabihayan, biya isa kang putag dua, isa kang putag dua suway eksakto, isa kang putag isa iban kapatan minuto na nambahayang nakaw. Ngayon na tayo maon. Alam mo biya mga usos ko ini. Oo. Alam mo biya amin baya ko maghinang ibadat ito. Amin hinahon ko na biyaon. Unahan ko na sila.
So, ako yung neto. Hindi na tayo ba? Yan, tama. Ini, tuan Jack, ikakuan ko. Amin mga waktu ini, hipag-anad ba ni Kato, supaya Muslim pangtual. Amo na. Supaya kita mahinang aming pangtual. Amo na to, sihat to. Kapag na, biya na sinagi, kawalikan na mo. Naghinang sin waktu, Allah Ta'ala. Maanad kita, magad hawakto. Magad hawak. Maanad kita, magad habautan. 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 Kaya sinaming katumtuman ko, tuan Jack, aw nambok alim bihayan. Nag-appointment siya ibandan Muslim. So, in-appointment nila, long niya, 12:30. 12:30. Di ba tungin alim niya on, pa-appointment nila, 12:35. Na late siya 5 minutes. Iyan siya sinan Muslim. Long niya, biya di long niya makuan ko, matay mako. Amo na long nin aga ma-Islam in ng Hindu, in mano siya pangtual katan. Amo na long nin aga man yun ng Hindu, in amo in tao, ang to damin aturan sin life niya. Na inuin mo ako niya hambok kau scholar, na late ko 5 minutes. Basta lang niya, insipog kulong niya, biya uno. Nauno pa. Kaya Hindu anak kulong niya sinagam ako. Sinamin ng Hindu ka kung non-Muslim. Labot na lang yung bisara niya katan. Sa wabang ko, baka naaturan sinsara, sinamin kuan, paktualing kuan mo katan. Taga-aturan katan. At niya, ang wakto, ang iagad mo katan. Kaya ting kuan. Nabi ba sin lecture lang ta, liyawa yan, kahapon niya, kiwan ko at pasal sinamin kang bahayang, hamok din ang mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga suhusin mga kasahabat nung ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ila Allah bil Islam. Bil Islam. Uno inamal amin kakuyakan doon sin Allah Ta'ala hinangon sinipon niya deng haram Islam. Nalong sin Rasul as-salatu liwaqti. Allah. Meta ito lang. Sa meta, doon waktu yung dahon ko magkita sin Allah Ta'ala. Manjari, naglit-lit ka. Ano na? Unin para sa handi ko. Correcto. Kita mo minsan niya ito, balik Islam, ay kuhan pa isa, non-Muslim pa isa. Yan kawalan niya. Wala nakawa, waktu. Biya din ng Allah Ta'ala. Biya din ng Allah Ta'ala. Dahon ko magkita waktu. At iniadi mo siya alukon. Hindi mo siya biya pahil-pahil. Oo. Lang mo siya alukon na kayo. Yaw ni Allah Ta'ala, nagkikita-kita kayo mo. Sinhinang mo katanta. Pag-uslo mo, kana-kana na ya Allah. Mahaba kayo waktu. Ay nakita mag-story. Biya mo kung pagkadat ito. Nalawa to. Nalawa to. Na amoy aning pagyanon law niya in law ni Ibn Hajj. Unta din ari niya. Kaya lupang kaptangan niya. Wayroon law niya sa lago-lago dusa. Puas daing hasirik. Amo na magpahil-pahil sa bayan. Hawak to niya. Wayroon na makaliw. Lago biya mga dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala daing sinamin tinggalan isang bahayang kaamin waktu panagnaan. Yeah. Nabi na sinya to, kaya na naman sin namin hambok. Wala ito dahon ko. Sabab mo na muna, sipat kaya doon si munafik. Munafik. Yung bihat. Oo. Ida wa'ada akhlaq. Akhlaq. Nang siya ito, nalate sadya. Ang mga muwasalat niya yan. Bukod niya to, tiyon Bukod niya to. Basta sin mga na-traffic siya taon. Bukod namin na... Sa ini, yan to, sa pamamatan, batin siya na-traffic. Wala niya mga tiyatunay, ang mga udor, na labas. So yun nito. Kaya nga tanda to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, biyasin Hawaii, biyasin kis sa sinambok salap, ambok usog man to yan, siya nag-usaha man to pa ini ambok lokal. At inipya usahan niya, tayo mangod niya. Iban sinina niya. Ito siya. Naman jari, kaya suy-suyan siya, tayo mangod niya, tumiyatay. Napagpatay, nausos na siya kayo. So, namin kaya tuyuan niya kang lakan kahuyan namin, kina niya, iban sinini, tayo mangod niya. Babay. Pagkato niya wihan, waktu na tuon siyang pagkuhan. Pagkakubol, yabutan niya, kubol na. Kubol na yabutan niya. Punta di mamod na siya, nagtawon, magtubihan. Doon man siya, nagtatawon, magtubihan. Wayroon niya misan haatay, inamin kaglulunan sinsid. Puyo-puyo niya. Puyo-puyo niya. Nakasuot man ito pala sinini. Katahunan. Nakaagad ako huro. Subay na yan to, napuas na yung katanta, naglawag na sa simpanyap niya. Ang pa niya, kaya tumtuman, ay, yaon, nahulog mo ito pala. So, tiyakaran niya, yung tao makaig. Pag-iig sintaw katantan, nito na siya nagkalok sinamin kubol ito. Nakabot sa dyan siya hangasta dahil nga pagkubol niya, pagkita niya, kayo na yung halaw. Kayong gimwa. Kayo ni gimwa.
Dahol ako. Ang pasya na susabihan, sabab na, kaya nga tanin tayo mga niya, mag-ibadat. Ibadat. Sa may tayo Kung may tayo kayo yung gumawa, dahil alam sinin niyo, sa kaya mo nang nagbalik. Na, ito na siya hina niya. Nagtatangis siya. Long sinina niya, may tato magtatangis siya. Ano yung problema mo? Amo sa tulong na ina, ang kana ko, nasusatod ako, mabi ako imingat. Unuin paghinangon sintay manghud ko, Simbuhi pa siya. sinbuhi pa siya, yari halaw man muri siya mag-ig, bang bukod na makapamaid kayo mo. Iwan niya rin siya. Nagtangis sinina, dahil sabi. Pag-uuslong niya anak ko, intay manghud mo, mag-ibadat mo na yun. Yutunay niya, indakan kataan sinallahu ta'ala, iban intay manghud mo, iyawnin adat sinislam kanina. Sa amura kumanlong niya, ikabay tato tayo mo, siya, nagliligap-ligap sinwak to pagsambayan. Allah. Nabiya diin na. Biya din namang tinggalan. Amin lang ko, ang pangasumubihan, biya diin na, nagpupuasa. Di Di magsambayan. magsambahayan. Biya diin na nagpupuasa, jumat-jumat sa dyan. Biya diin na nagpupuasa, magsambayan nga dyan waktu Ramadan. Amo na. Biya diin na yung natuod magsambayan. Seasonal Muslim. Ang nagsat. Seasonal Muslim. Na lagi in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Oo. awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Oo. Na mo yan. Na imbunal niya na niyo kalong pangatian sa mga katawtay manghuran sin waktu sin paglecture Alhamdulillah. bihan. Kapag na imbunal niya yan matarang in wawailun lil musallin. Ang pabiyata to Ibn Abbas in maana niya ta'khirus salaan Akhir waqtiha. salat waqtiha. Ikwa. Oh, lang Ibn Abbas. Oh. Amo na in bukon hawak to niya. Sabab may ta dunga kayo mag-alupin Allah Ta'ala, rin mo rahon mag-alup hawak to. Ya Allah, warzuqna ikamat as-salat fi waqtiha. Na, Ya amo yan to. Makabuka, simparkala. Allah. Na, amo yan to mga katotay manghuran sa agama Islam, hindi mga ini pangadjian sing kita niyo hawak to ini, nando. Yan na sinabi ni guro na to, kain na, damikyan ni ako. Ang sa upama, aunday ng mga kaptangan na mo, biya mga kaya sakit simpangatayan niyo. Inya to katan bukod na matutiw o magpasakit sin pangatayan sinambuk din kato taniyo. In kami, huwag maksud na magduwaing, din sin mag, ini pasampay sin agama, kaya na dumawhat din sa kami karayawan, amin nakapasampay kami sa Allah subhanahu wa ta'ala, amin makakawa kami, isiw-siw na hadya hindi mga makarihil pangadyan di, na misan na kuman pagkainakon, nakapagkainakon insya Allah subhanahu wa ta'ala, bihad to inamin maksud sin kami ini. Ang kaniya ni mga lecturer na to, bangwayroon dahil di amin na katawtay mangurad na to makarihil sini ni pangadyan. Yan ni mga international lecturer. Amin ni makarihil kato bihad pangadyan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namo yan ito yung mga uno ini hikabayta na mo na magmak-mak kita niyo sabab na misan yan nun biya na sinagi kwan na, haylayan na. Amo na. Haylayan na, insyaallah. Na kalukulaw ni sa bibay mo ang pang kaminit, tiyo-tiyo. Yan, insyaAllah, pasal na supaya makapagbahag kita. So, alhamdulillah, ayat to mga tayo mangkunda mo agama Islam, in patumtum sin kami, muna-muna, inyat to patumtum na mo aging hawabaran na mo, takula imbiya mga laong ta pangadjian na kawatan ni Hindu namin na discussion na mo sa jayat to, Masya Allah, Masya Allah. Atin niya, mahinang to biya mga amuin pagduman katutan niyo amin gugu niya. Amo na. Gugu niya hapag iman tani insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di nasabab yan, amin suway tud tani amin magtuyo, mag-anad. Mag-anad saya, amin suwaysan amin alahon tani inamin kuanin. Biyak sahon. Sabab laong sin kabtangan, laong sin hadis, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa innamal hilmu bitta'allum. Atin niya in magmaingat yaon, maway ko dumawhat, suway ko mga ji. Biyak sahon mo, wa innamal hilmu bittahallum. Amin mahinang kau taong marayaw, biyak, dabik yan, suway mo anaron yung ginawa para mo mahinang kau taong marayaw. Nadabik yan, biyak to, amin magtunay waktu sinambayang waktu niya, suway mo to biyak sahon, yung ginawa barat. Suway mo biyak sahon, napagtani na biyak sana, yung ginawa barantan niyo, apag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Amo natin pag-iyanon, ulaika ala hudan min rabbihim. Masya Allah, kita rin ayat ini, ulaika ala hudan min rabbihim. Sila natin hataasin hidayat. Sa kaula-ula amo na yung hidayat yun, induma kanila pa dan mamuntul. Hidayat imangda kanila pagkamuntulan. Sabab ala hudan, Masya Allah. So murah-murahan, tutup dito na sa dyan mga tayo mangod ko agam Islam. Amo imang man, pagparakatong katutanin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu na si pagbubuka, mahuli, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Ubah. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله